Polisi aresta con persona talibad droga, granada extortion letter alina Tetuan ay tarde. El personal del Intelligence Section del Police Station 6 alina Tetuan ya recibe información que tiene persona armado itaman deliver con el droga prohibido alina Natividad Street, Barangay de Tetuan. Ya puede aresta con el sospechado ya conoce el pulis como si George Bendong, residente de Baliwasan. Base na dokumento ya puede saka con él. Él es un operation officer del un security agency. Con él kung piskal un karta, address para na un prominente negosyante. A certain Roger Bendong, asigo na document niya pwede kita inkunta na disposition, operation officer del Mirabete Security Services Agency Incorporation. Ya pwede pa kita mira el extortion letter address na prominent negosyante akin na Zamboanga. Amo gani si yamira kita el disuyugat signature or el permanship kaya cuando kita yamanda kita escribe con él nombre, edad. Así kung kunas dai, ay imbestiga sila con este sospechado. Si tiene ba este connection con el arrestada del tres mga persona sospechado na kidnapping del un bata aquel dia. Kaya estos mga sospechado, ya pwede sila aresta alina patikul sulu. Kasi recently, tiene kita detained person aki involved na kidnapping. And si mira-mira kita from patikul sulu say. So, ande kita abla tan kuang kita, tan predi kita, tan picture out kita, baka connected ba se mga personality kidnappuransam personality donde kita yakui or baka look out ese. So a deeply investigation, interrogation pa kunele para pwede kita man-determine ken gat el affiliation di suyo, ken gat el connection di suyo, ken bagat si ele. El sospechado detenido ara alina celda del Police Station 6 alina Tetuan. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.